Yeah man, of course tuli ku Top Show. One Mugabe promoter, real meaning of CEO, Bryson MC. So nakulwa lero saba mutuulize bulungi ino yakabakulu basoke beyandule nga bulido nikunze mwene Mugabe Promotions Uganda CEO mwene alongo Saidi mama waifu mwene kayeyandule metuje mukuba menamenereze tule ekitulese maina gange banita Nalko Josephine ninze CEO na Fashions. wenawo tulina omugere waifu olunaku lero bamweta Nal Fashions omukyala asinze efuuka nsonga sofa mu Eastern region nti buli gwo ono muvubuka apirya ali kupirya n'ayambaire yanuma n'abakaire why nti okusingira adiringa ennyuma bavubuka abo tina yavaza senga one drop kushoyi n'oyo so navaza ife bene tulina omukyala saawa dine nafuuse ensonga muki kale ni samali navaza baselemu mu Eastern region so tumukyaziiza alijatandika atumenera kuku kire ni kire yava kuki yabonanga Eastern tuli kuyuga mu kuwambala nawe yabonera ku bano ba Wisman mwambala biki amala abageni ajja kuba inonola amala abageni location yati ayagandwa omufangano so wena una fashions twenza okubere kwa abantu wano woyaganira bwa watufu ndaganibwa ku Saza Road abandi je betana Kigo Road oluguudo olujja ku Fort Rugat olujje na Kigo awo opposite agriculture offices wendagani. Nal Fashions okusinga adiringa muki Nal Fashions ndiringa mungo yedaba wala abavubuka nga yimwe abasaada abakulu n'abakyalo of course abakulu bamaama baife nina ekirooto mu maiso awo nakitandika ku festive season ekya engoye d'abaana abaana abato yes with time widabo nayo Nal Kids Closet nange itono tyawo but kumpi na kumpi awo ngoja vuga balina speed oli bavuga speed Nal Fashions okusingira lokubi oti odiringa mu buli kiki buli kimu omuntu ali e Dubai ali Dar es Salaam Kampala wa delivery odikola era akufuna atya nkola deliveries nina enamba yange ey'esimu eri ku WhatsApp ntundira irala ebintu online kubanga titunda ngoye donka ntunda engaito ntunda ensawo ntunda spray ebintu byonna byonna era ebijja ku mubiri vesti panties nika byonna ambanya so oba ofunye namba yange ey'esimu you just send me what you want on WhatsApp osobola ndikwenda kino okugibasomera kubo awo nyuma n'abawuliriza bawuliriza ino namba edo bati gemyayi mutamukwana business ebya business bino enamba yange okukwana bagala ine enamba yange eri 0708 nkagana eyo bw'ogikubako ebitamu aye I restrict calls tigema masimu okuva essaawa 3 kubamba nini edobwire kasadi wera isatu obulukutembeta muzeeyi waife omuvubuka oba oliko baki oba olirimba n'olimba nina era eyingi kati banaife aba bali ku risti benda kukuba aye naye eri ku WhatsApp era eri 0789 0788 06 71 musanvu ndala 64 mukaaga ina eyo yote bitiramu okwirala ya WhatsApp aye nere yona eri ku ifyana yenzo okutegeera olukutunda kintu kirala ku kirala nawo osuubuza n'okusuubuza kuba omuntu nga yandienzo omuntu ali eyo emayuge bwonda asobola okwenda yena atandikewo Nal Fashions ye ali eyo inamunkana gwa bamugabe munda eyo embalala ali oli wambalala ndigambalala so oyandi eyo yandienza ategere wajja wa Nal Fashions basobola omusuubuza obulubandi buli kumwene oba yotunda kirala nga ife abe nakasere Kampala abo Kampala bulubandi ekirala nkitunda okusuubuza nsuubuza
ali eyo so boidoti ndidya kusuubula nkusuubiza boidoti ndikwendayo olugoye lulala lubaawo wajja n'olwo boidoti nendayo kagaito kalala kabaawo nti nenda kusuubula era still nkola ki kusuubiza so iwe omuwuliriza oli eyo wona obona the top show oli weidemba okuyida mu kibuga ky'Iganga waboneka okuba nga ojo Wanal Fashions akobye ati ali ku Nakigoso Road nga neyo za road nale opposite agriculture offices location osobola ojja kweno ku Mugabe Media awo wabona kuba kyendi wabalaga ku location twabalaga abakubati bawulira basiga otuuka awo ku White Horse waire eno ku Kiira na Kigo noyonka sofa ne boutique era tulina mu town so olunaku olwalo tulina omukulu si omwene Nal Fashions business buli muntu atandika business nigaba mwana muto alina okusomozebwa kwabita mu ngali mu kuzamira mu nfuufu bizibu ki byosinza okusisinkana mu business ya boutique kyensobola okukolera nti engoye ng'engoye tiditundika kati at least nebaza Katonda nti nditambulire mu bbanga lyendibeiremu okusoomozebwa kungi aye endowooza era ebiseera ebisinga giba mikwano tubende inayo olwisa omuntu alemomana nti ebizinesi yagizaanira mwaye Katonda akankumye nkagirimu basira kukuba kwewolawala kukwawo oyo mwana ife oyoka kyali kuinongola ati engeri gona kulira balala imu mukulira maigoli yona buli muntu lwakeera nakola bizinesi ye Mugabe olimu nanokola kaduuka okuwola tikudeema ku bambu lwakuba nti ebaayo eyeewola niyeerabira nti nakola ki neewola yabula aye okuwola mu bizinesi omuntu nibwakola ki ate oba gavumenti ewola ate yona yeewola iwe oba okoze bizinesi ey'emitwalo 7 akakaire lwaki oba towola lwakuba nti ebaayo abeewola okusoomozebwa kwe tufuna yabula omuntu yafuuka mulabe womuliti nekyo nga mwabanga ayenda kukulingako bwemwagaana n'abiteere aye olw'ekisa kya Katonda okuba otinda kwemerera stand so bana business obwogidamu suubira nti ebaayo abeewola ayo okusasula suubira ebisomoozo bingi ino era afuuka mulabewo eza kisomoozo kindi kyobiseemu kuku just abapalampatani abo abatenda kusasula irogo biki irogo tolibiseemu kuku nkaali ku experiencing oba bwe gutali musango tokibala ino kuba irogo tiri musango balabananga batukuba business ko otandike boutique kodi otandika iduka ati nga balugga Iganga wenali ndida mu ngoye actually oyengoye nzo okutunda engoye is passion so wenali nkitandika kintu kyeganyenda okuvaira kubeera nakikola ku years before nze Mugabe nali ku Omutembeeyi mu tawuni muno ng'ogiriba Busoga University weyabeerawo ng'eri n'Abanakenya nze natembeyanga engoye naditoolanga idinda ni omugenzi buti Waiswa Dennis oyo yabanga mugaiga oife may he so rest in peace nga bwe tujja mu katali asala endiibooti yalonda mu fast imwe baba basuulira ebikoze ebisigaire so nduire mu ngoye ebbanga idini lwakuba nti ekintu okikola wakikola wankola ki so ndirwiremu nti nava mu bikeire ntiningire ekiyaga tuzeeku akalala ndikwenda okusuubuza kuliwo nenda nkeere kuncho ngantuusa mu konteina China nakukubira kola like business jena actually jendwire nga nkola wasoma ku chebeta bacheta ya dressing ebyo bikutunga bijala babyeta batya tinasoma kugera TBD kintu bachenda bwende omuntu oba nkobe ntya negombanga ino abambala ni bano so ndowooza tyewaana aye ensuubira nti abatunda engoye mu tawuni muno y'omu ku bantu abakasinze oba ne selection y'olugoye nti nduleeta n'aluta ku ddalu omuntu olugoye
Nige mwino oli designer nga bwoli. Obwa designer tibu predicting ino Lorenzo. Oyi eriyo business dino bantu. Eba yole tuuna. Yedi jam. Ojida mwayenga oli kwefera. Mwayenga mwene. Ochobero chidingo mukaire ife mundongo matuli ndi omuntu asobola okutandika ati muchini. Ngani audience ebonanga ali kwefera yatandika ati comedian. Nga mwino lede ti comedy. Ngoldo mundu bwa mulingira akubati obana niyechi. Wacho jire comedy. Echo jire muko okola comedy. Tobo ono muganda wange. Oli ku top show kwa first step. Baba beta muko janga comedian. Kaje okumaliriza afusa yanga comedy. Kati bakaganga. Oli ku top show no mugabe promoter pressure MC tu no muchala. Atwambaza. Ife atwambaza iwe sebo nono bulida abantu gwe tubakobera na fashion TV gwe tubakobera ku TV buliga tuba edo gwe tuli kukerera kana atwambaza nga tuli ku TV atwambaza nga tuli ku mashow atwambaza ku top show yatwambaza buliga na fashion CEO mwene director mukazi bukaza yakola ebintu abasada bemunda sobona nakukola ate abereere wife aba industry kusingira irala ino bita mu mitendere mitufu yana aba mutufu aba mutufu nga bwogire tibugayira tayenda ino yenda bayuza okuwagira nga izazo sobola akola si era nga bukali ku nsonga ensaba ku bisaawo kano tibasaswire ddakala abantu abembi mostly abembi nze ndi mukyala muganda nze nalugojeze ngova buganda nove yo wife we mwere ku rwanda buli ku masaka ndi oti masaka oti ka ndi nakasero kawe ndi wana kasero aye nenda ino kale supporting ino talent because nchidinga omuntu buli lwatandika ekintu aba yetaaga okumugemera kuno okumpushinga akolechi kweyongerayo abembi mostly abembi tinda kwogera kuba comedian kubanka ali kubabona inaye abembi mbeire nsaba nti buli abayenze kuntuukirira nsi abite mu mukulu mugabe atuuke jendi okusinga boyida n'ontomera obutomera abandi nawulira nga batandika okuntoolamu entondo abo batukintise kiba ati abatakintise kiba baba takutiise kumutaasa I am the CEO but he is my brand ambassador so bwoba oboyine mugabe oba oboyine naalu just in case you need anything nsobola obutakuyamba woyidire naasuubiza oba nakanti ndi kubona after ayo olina kubita mugabe promoter kibonekera muli kuwulira aba art industry abembi ba comedian tulina naalu yewere yo bawagira ibita mu mitendera osobola okwamba weno okola ki nzaze nakamba ko bekano you can process a letter azira cyo dumulizungu nayi asobola process chichemba no kutegeza asobola kuandika ebaluwa era tulina wano saba requesting omukyala gwe tulina saa eno n'abakyala saa nemmekete mu Eastern betulina tusubire ku branch mu bitundu ebyendawulo ow'embala asubire ku Nalu Fashions embale ow'emayuge baida ow'emayuge batereye mayuge ow'abantu b'embalala ifa embalala mayuge basubire ku branches mu bitundu ebyendawulo Nalu Fashions ekyo kyo bakisuubire ino era ndi kusaba nga Katonda akampeera obulamu ndi kusuubira okwigulawo kwa akaduuka akatonotono embale by the end of this year eno abana nkani kubanga yo nali okunkoleire abantu babobiswa mambali oli kuda top show Nalu Fashion ndowooza ni abantu abalisinga kwamba ku tujete industry art industry nabalisinga ajamba kuba saawa dine ntulija mu kivulu kyange tulijja kwemerera n'omukyala Nalu Fashion nga 18 gwakuna lijja simbola saawa yona so tulina Nalu Fashion wano twenze abeiremu ku kunamba d'amasimu gosobola ayavubuka mukube ng'oli kuba olina ekigendererwa kwana mama gaifo no mama gaifo kodi moyina ekyalo pekane buti oli eyo munamba for example akisobola ekyalo wandropo ojja kuba amasimu kubira mu bintu ebyo bayisimu ng'oli kubira business saawa 3 abaka wera mu wakuba saawa kungi saa ditya Nalu Fashion izigulwa saa saawa 3 yaigale isa ntandika okwira mu WhatsApp messages ringe mama simu aga business abo omuntu
nsobola ogagema at any time aye era olina kuba mu log yange ne wakuba naka nti ono MC Bryson nsobola okugemesa omukago gw'obwire aye bano bankubye nenda t-shirt tigula idduka lyabwe ezira kiriguza kasandigalawo saawa 3 kiba kigwire mbanjireka oba oninda kuncho saawa 3 lwolina okunkubira kibonekera mu lwolina bulire okumpeeza message ku WhatsApp lwolina okuyida wendi nekubudde maso olina ogwomuza tripo okubakuba amasimu okuba amasimu ebitasaanire okubira nga kyabantu kaba bayirire mu enamba d'amasimu 0708 14 48 61 eyo ni Airtel yange eri ku WhatsApp ate n'ebitamu ku calls then nina 0789 06 7164 eyo eri strictly ku WhatsApp tebitabitamu okutola ku ngonkubire ku WhatsApp call Nalo fashion akintu kiba ni advantage ne disadvantages buli mu kimu kitandika okuba nga tukola mu bulamu buno obwenzi birungi ki byofuniye ku mu business eyo wayire kali gyolimu ebisobola okuinspiring omwana alisubira okutandika business buli bantu buli kumuwa bano emayuge ewe imwe emayuge eyo omuwala ali eyo omusuubiza kalungi kyomugala kyabagala basinga bungi tibenda akola nti omuwere kituufu atandike basubira mu timugabe nja kubira mugaba mpeyo omuntu alonku blessing yampe yitano kibiro yampe yitano chances ekirungi advantage of your business have good friends emikwano nina emikwano saawa dino gyenalitidinga oba nsobola okuweza nina emikwano mingi ino ate ekyokubiri emikwano kifunye gya tujje tukyakala ebiki ng'abawala abandi kibasuubira nfunye emikwano egiri supportive nti buli lwe bayida abayidyeko kuwagira buli lwe bayida ate yaddemu akuwagira mulundi mulala oba ebiri abandi nti bafuuse baganda so nsinze efuna mikwano kyentandise oba kyendiko oba kyendimu esaawa dino mikwano nina emikwano kati ng'okalukwejo emikwano nti ofunye mu luki emikwano waku omugala ina atenda kukola asuubira okumuwa obulwe era asuubira okusooka okwegaba memala abe mukyafuna muwekuko obugambo ni inspiration katontono kyensobola okobera bawala banange ni bakazi banange kubanga nze ndi maama nzeireku so tyetwala ino nga muwala such banange mwendo okukola kintu kikulu for example nze I'm one of the women waneiganga nga bwe mbanjire awantu oba njire ku Fort Rugadi oba njire kweyo mukampu I'm a living example nti bwentyama wentyaima omusaada atyo okwidde okunkwana olw'ensonga nti aba mu distance yali yanengera yakati ndi kujja kumuwaaki nti omusaada ajja kukulula ku biya ndala oba ibiri aye nga singa oba okyetairemu nti ndi kujja kukola bw'ofuluma munumba ng'oyambaire oti kanjeeko out obaamu emitwalo emeka so ekyokulowooza nti kaninde mugabe bwanayingirira ebbaala angulireyo biya ibiri tidiweza olirolooza mugabe kujagulira biya nsaba ino mugabe naleri muluma ina abawala bendo balutakubunkenke tibenda kukola olowooza bwabasona baamunakako actually you add value n'obulamu butambula aye buli lwoboozira you lose value n'amazima kubeera nze mbabona wabona nga wootiime ngola ali kusonkesa kwola omunwa wakuba oti kale ng'ate muntu mulungi muwala mulungi asobola okutandika bizinesi ebusoga wano wali abawala abalungi era zeena netamusoga kubanga mbona nga ntambulira mu balungi naka nti oba zeena nalungi so netamusogamugabe bona bazuwena basoga zari ndi bala batano ndiko kubalira nalu fashion ezikakusana so sezugena zali nalu nalu just olichusa muchusa nalu muga ntibutya emyaka gyabere busoga twamuchusa banabo abo bana anina kabiri nsobola kubulangira busoga late abotiba iwe itolozo busoga late ati balungi nidonza ati mulungi omega okalitambula
tambula abagala bima bene tiba kale nabo yama tuli ku the top show awan Mugabe promoter Bryson MC nisiki omwene mugeni waife wa leero fashions omukyala gomulyako abagala inspiration sana abala bayimenti omukopa bintu bingi just akalowooza ina kakubya abagala atwego okukola ki okukola obyo ko nolozo oti Mugabe mukubira isimu ngai ni Mugabe naliri kunuma embeera mbi buti oli awo oli besinga mbu okubire shen nandi shen akugeki oli awo mbu okubire Bryson nze ni mbale mbamu abiri ekyo kikumwenyola mbamu abiri embeera yobo olimu kale bana mujje mukagire Nal Fashion Saza Road opposite office da agriculture asubuza atunda n'ebintu kuledaleda nti oyenda delivery asobola okujikutoka oba oliwa social media TikTok ye akosa Nal Fashions kiricho mama so buli kamwe aliwo media platforms namba Instagram adisomye TikTok nayo Nal Fashions mu following wala mu supporting kuba she is so supportive woina chobuzo osobola okujja Mugabe promoter awo mu inboxinga gonze nenze nalo ampakingire ku bachi oba kuba atunda ensawo nikwenda kino edabakazi nedabasana yatunda engaito aina bulingo edondo nabitunda Nal Fashions sawa yena tulijja kuigulawo bajaje tabati y'abana bato Nal Kids yasoma iwe wo ku Victoria igachiremo Nal Kids Closets atumana gero bajaje gulawo sawa yena bajaje gulawo areka Victoria iwe kunzera somera ku Victoria ni wa dynamic yana yabasinga ku muyi benzera ali kubodo uwa kubudo yene budo ndadosho za ku YouTube subscribing Mugabe Promotions Uganda wona ojja kwagana yo business ya Nal Fashions ojja kwagana yo ebintu byetu pushinga we are sponsored by Dynasty Beauty Salon Boligo Boarding Nal Fashions mwene Hajat Auto Spa Invitation Rugadi Hotel Camp David Lounge Limpopo Love and Peace omukaire ngomukaire kali kusibula otanera bizaka ena nkani ebusoga gano abantu abasinga bungi babisa mu business amaiso waluya wona tukwetaaga okwonewo kumetusibule okiwagira abantu babisa mu business amaiso buli business esobola okubanga ekolera omuntu agitandisa nikyena kukobye kulole nti ababaire kibandidde mbaire ino pioneer businesses nti natembeya ku nzengu nga ndeetwika ku mutwe nanditambuza Mugabe sadi nondi nkuzeemu mu myaka tukasobola atembeya no as in nkuzeemu obo nabo enfaanana buti I want you to take a picture back lulenga bwe nali nga ntembeya engoye kubanga buti ndi mukazi buba nali katono ino actually era singa omwami oyo waiswadde nsaakaali neyandikobera ati omukola yali mulungi Mugabe bakubone konirira mumbo ine buti asona mubona yaliwo mbo ine buti ntize nali Kampala awali mukyalo ina nooma mulimu buli kintu kyoba otandise kasita oba okyenda because Mugabe eriyo omuntu otandika business wakoba otikankamula obutunda kubanga Bryson aliibuka mulamulemese ate kamala gakikola ku weekend wakikola kyadeema wakoba oti nawulire nti Mugabe ategeka ebivulu zena kantandiika otegeka ngaaye ku mutima tikikubaireeku nga obaire tokyenda omuntu buli lwowulira nti osobola okukola ekintu kikole ate okikole n'okwenda nga maadi gakusekula nti buli lwokola mulimu nakwenda omuntu ni bwakunooma nze bwe nali ntandika bizinensi yange nagitandikira mu kabaawo akabokisi kati waidawo and mu bantu bolina okuba n'ekiwero mu baafu wesimula buli dakiika niwo wasinga okumpika wankoba otyayo omukairiva awantu wano nga wakola kuba it is the same place wendi aye nava kuve mu kibaawo bwe nali ntandika mu kibaawo tulina oluyisa ebintu byetubuusa amaiso
but nino omuntu gwenendo okwebaza wano yeno kimutuusaawo ajamutuuka Bob Swama yes bwe nali ntandika nasooka kutunda ngoye dda kikaire nga nsala ebiriboota t-shirt n'empale d'abasaali bwe nabireeta the very first time lwe naleeta engoye naamukubira nti ndeese engoye ayendeese empale edikutuuka bwe nadituusa yankoba ati ndi camp naaja kuba ndimu omuzegule ogw'obutembeyi actually gukandimu nze nibwonkubira ng'oli ekigulu ndeeta engoye wooli that is me bwe nadituusa yalondamu ekipale kiri awo kyamagye bino ebindi bye namulaga yakoba ati nze tisobola kwambala bino bipale bino old fashion actually yankoba ati aida kubikuza muzeeyi ngogolo aye kire yakitwala yankoba ati buli lwojja oleetanga engoye ngawe n'olingirira oti omuntu bw'ayambala olugoye luno n'akaati naalu naalunguziza and the name naalu kubanga nze neeyetanga byange nga nakola idduuka lyangoye so kati lwali lulala yeida yambuuza ati ye idduuka lyolyeto otya nti munazeena tiddi aye njali etaliina lya mwana wange yanka ati amaina g'ekikaire gemuno maguge kola sente ati weeyeta oti naawe namuka nti eryo liina lyaka lyakusabira ati lyeyete likozese mu bizinesi nati ama naalisala naka nti kaneyete naalu fashion yali yankobye kweta lyona naka nti beka neyete naalu so naba mu kintu nga tikinoomye mugabe but I so much first challenges nga ntunda engoye dde ekikaire nga ndireeta naadita omusana gwadiko nafedingirawo endiboota enamba gy'osuubira akakeera kala n'emitwalo abiri waadigema waadigaba abantu badambala wayirayo tinakoowa ngaaye muleke enfa nkoba nti nenda buke ku ncu ng'abantu abataano abatambula ejjanga basobola kuba ati n'oyo naalu fashion nkikoze n'okwenda n'obumalirivu ate nga tyenooma oba oli kukitegera tyenoomyeku neyikiririzaamu from day one naka nti be I'll still do this. So mu byonna ali eyo omugala omuvubuka asobola okutandika bizinesi weikiririzeemu before you start any business. Tubaire ku Mugabe Media agano Mugabe promoter Bryson MC Naalu Fashions kibonekera asibulire gano bongera kanamba akaisimu ni location entufu twagana no Naalu Fashions awo wene na Kigosaza Road opposite office da agriculture mu male mwekumira ku top shop. Location yange nsangibwa Kusaza Road opposite agriculture offices na wali Naalu Fashions waliwo ekipande ekiba kiti era oba obona oti wano ne wana ekipiriya namba yange ey'essimu eri 0708 14 48 61 0789 06 7164. Tubaire ku da top show nisi omwene Naalu Fashions one Bryson MC finest MCs mwagala kujja kumira ku subscribe to our YouTube channel Mugabe Promoter following Naalu Fashions following Mugabe Promoter following Bryson MC tujja kubanga oye gabinjira ngo yongera kubusoga aitafali tusiwire tutyo mube bulungi tubendeza weekend enungi Kyabazinga funvuwa action Kyabazinga funvuwa ebyanda n'ebyanda obukadde bufwe wayirezera kyatuwa